Hello kagayam, welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Naimbag nga oras si amin. Manipod kini kabsat aleya saan napud no nagantintay drama nga makablawa man pay da Jesus Bondok dita Palimbo proper Kamiling Tarlac, Nelly Dancel dita Santa Maria Pangasinan, Nelly Dancel dita Santa Maria Pangasinan, ken Joyce San Agustin Tamayo iti Hong Kong from Apari. Kastimanti ko na ni Kabsat Alea. Dear Manang Bianang, siyak kan tigayam ko ti pagtarayan ti istorya. Ada ngamin nasingad agayam ko. Ngami din nagtrabaho iti syudad kat idinagawin simmabali ti ugali na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Hello, Mommy! Sika maghayam rin na anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Tarantak ka talaga ti mangkilaat kada kayo. Mala, tulungan dak man amang isirek dito'y maletak, Mami. Sige, hanggang muna yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para lang ka nagitibak ng dayta, Mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Apay bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asauro, awanin dayjay. Nabayagan asininaak, tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot dayjay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinobyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana, tapadamat a marigrigan. Kasino nga rog tinobium itangay? Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog anagawin. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin nagitoy. Nagadumag ngagpaiso ti alahas mo na nakaw. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko, ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot a kwintas maun. Apay di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin dita tangad mau. Saan? Mayatupay? Nalagan laeng mo. Kanuray talapayag mau. Napuno mo't tanitaritos. Talagaan ni nayunak titabang to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagadong aritos ko, Mami. Apay ngayakas ta. May maya lang tay sigud nga itsuram. Tay simple ka laeng, tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwartam aya? Siyempre, anyat serbi na ang match money tinobyok no awan kwarta. Adoy, 2,000. Inkay makitsenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Yak kayatan dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuin nyo, Mami. Ala, si Mangpet ka matgaya man rin, Uy, kumusta nga Ala, pimintas ka, Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka, Blooming ka ngamin. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Wan, Aliyah. Negosyante dyan, nobyo. Ha? Kasta aya? Akat makiasawa ka nga Ruden? Una, agkasar kaminton iti kabiitan na panawan. Kita, Mom, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat mo Rina. Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak, tasyak ti bride. Kuna dyan, nobyo, uray nangina ka no ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat mo Makapaapal ka, Rina. Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo da. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na. Aya, kat kaano nga ruti kasaryo ngay? No saan nga itaabulan? Intun sumaruno abulan, alaya.
Ket itapay lang ket kablawan kan Rina. Naragsakak para ken ka, friend. Aklunan ako ng Aleya. Tabayag madbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanak na kamat sigurong ti kinapudnoken ka. Tatalaga di ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay, kasladyak pay lang amin nakasagana makiinay at Bert. Ang mga no aklunan ka ket asawa adagos titong palnan. Jak pay kayat. Kat planunta na yung bagday taa. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tantoan na imbag. No di mo pa'y kayat, di ka mabalin na pilitan. Basta aklunan na kuman. Kita ang manjagayim mo. At dan nobio na. Iso nga aklunan nakmatan. Ala adamot kit diriknaken ka Bert. Linlinayak lang nga na imbag diriknak na narigat agdarasudos. Ngam ala, aklunan kan Bert. Ay na, agyaman na kalaya. Oh, pinaragsak na kiti kas taunay. Mabaling ko kading agkanti da ko ulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mon kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wow, agyaman na kalaya. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Ngay, adda kamot gayam Rina. Kaano pa ya simbangput ka? Ay, idi na minsan nakalman, anti openg. Ay, aya. Pimintas kamot. Pimo daw ka. Thank you, auntie. Ay, wan. Nang yugak iti daing. Tanaglako kami manen ket adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di kamot agsidsida iti kasta, auntie. Ha? Apay, adda alerjem. Ninanang mukit kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing aramiden mi. Di na kayatin, auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot ka no. Saan mo't crunchin to pay. Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, auntie. Dagitay naanger abulalo, kas jay. Anya, kat, di yung arod kayat to'y daing. Saanon, auntie? Itid mulat sa balin, wano saan, ilakom ta isopay ti paglakwam. Ay kat alang arod ipadawat kulaangan di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin, Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpet ko ngamin naggapoy ti doktor. Alak, ibagam adagos kan ko tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itamtan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta, tani masikugak kun, James, honey. Wan, honey, di ka madalagan. Apa malamalpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti paragkasarta. Kaano nga rod? Kaya nga tain ton umay abulan? Sige, ikarigatan ta Rina. Di ka pa ilang arod umay dito syudad. Taaginan na ka. Aywanan ti sigog mo. Wen, honey. Kaano nga yung agawid ka dito By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga rod, honey. Urayag tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayam ti panagawid ko. Aywan, mangipatuludak to no madamdamay ti kwartam. Oy, thank you, honey. O sige nga rudan, taadda pa aramidak. Bye! Bye, honey. Umayak man, Alea. Ni, Rina, sika magayam. Umayak man makiistorya. Tamaburing akmat ijay balay. Ay kasumra ka, umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan nyo. Ay, adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaan nan. Ay, sumapol ka ngamin itibak na nga agbalin an nobyo, ha? Tapno makatulong kada kayo. Kitaon nak,
Pinawitan nakman ng ginobyo. Gimatangak iti ado nga electric fan. Inikak amin asuli di balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyam tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot di inaklon ko, Rina. Ay, nukas na, adda nobyong? Asino nga eh? Ni Bert akalugaran ta. Anya, ay no, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriendam. Anya nga tinapintas amasakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo, nukas kan kuana ti pagtinagam. Ah? Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert. Anum ta singput kas kadagagat no awan met kwartana. Ay awan serbina alaya. No siyak, jak kalikaguman tibak ng anobyo, Rina. Basta naragsakak, kan agkinaawatan kami, kontento akon. Agtinulong kami itong agtrabaho para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Ay, iso nga ado tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam no siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunoden iti biyag. Kat maragsa ka na, tain inutin ama ipapa ay dagita nga arapaap ko, babaan iti nobyo. Uwan ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamo ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti pangadang ti pada matao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na lay. Ni, nagbihit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak agmerienda ijay ili. Tama ka pang panganak iti pizza. Day, papadan nyo nga agnobyo, Aliyah, Bert. In ka man makipurdiya, Nana Openg? Day, mayat Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayon nga agsapol iti kwarta. Wan anana, masapol nga agtinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intun umay abulan. Wan nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atan masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan, ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikom sa kanong amin nana, ta negosyante genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga, idinamuan na masikugan, Rina. Naragsakan siyempre. Di, saan kan nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga agtrabaho. Kat matuloy ka dimot lang ti kasaryo inton umiabulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayik nga rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Ah, kasta aya. Kutsi ka, kumusta kayo mutan kinibert? Ada ka di mutan na pasamak itinagbaetan nyo? Masikukan? Advance launay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasama kiti nagbautan mi. Nga ta? Ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan met na talgad at trabaho na. Makitangtangdan met la iti kumkumpor mi at trabaho. Ha? Sabagay, saan pa'y met kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y met nagkasar, alaya. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisip mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbagan ni Rina. Maalam pa ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta ka, Leia. Sana. Diyak ugali ti kastahan Amo man niya, nodda negatibo amang mangagaw. Aramatek dagita akarit. Wano inspirasyon. Tapno magunod ko tarapap ka. Tapakita akman dagita katat tao. Pasensya ka na.
No saan nakabak na nga Leia. Ngam daytoy ti may pasigurado kan ka. Aramidag ti amin nakabaulak tapno mapapintas ti biag ta. Ikarikmat a makitinulong akan ka, Bert. Agtinulong tayo tirigat kan ginawa. Ngam ti kayat ko, agkasarta ko man Leia. Ha? Ay katadakan ka dayta. Tano siyak, kaya't kumuten no agsimpatan, Bert. Kablaawan ka manin iti kalkalpas akasaryo alaya. Ang nahimbag man taadda ginastos ni Bert anang ikasarkan ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay, no siya? Saan ang mabalin ti kasta? Masapol agastos amin ti lalaki sa bagay. Maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawam. Wen nga rod, naimbag kan ka atabak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ang timan no abulan ngam di ka pa mo ila nagkasar. Dakulon ta si cook mo. Mabiitin, Alea. Super busy pa yung ngamin at talaga iti negosyo na. Adda ngamin manin kabarbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mati mabalin atal kang dagiti dadakkel na. Kasta aya. Ala, sana bale. Tapara mo't iti masakbayan nyo ti pakakumikuman na, Rina. Awan magkat di. Iso akam panteak nga uray kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maging gayta. Di pa'y imay apulos genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita apulos. Di kay madanagan, taagawid ka no dito'y inton kabulanakun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Agpaiso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maisa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran di nobyo. Taado ti mait-itid na akwarta kanyak. Nga iso mat ti paggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamo dyanan na, nailakad tamot langan dagiti papeles ta para abroad, Alea. One Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patse ka mabita maka-flight. Tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabroad takit di adwa, kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Uy, Alea. Katinton agsikog kan, agsardeng kanton nagtrabaho. Tas siyak tulangan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng, umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, tada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos dagiti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen na mapanagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulanan ng tanak mo ng maging gayta. Awan latta ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo matan. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na yun nan. Di na la may remedyo matimay sawan no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko, tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. At kumustadan ngay ijay Manila. Paggiganan da, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awid nga rod ida takailiw kung dya apukok ng busy kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na dya anak na, aging gang empas ngay na. Di pa'y pulos nagpagpakita dya nobyo na. Ay, wag nga rod Pati takasarda na itantantanon.
Awan sa mapasamak akasaran. Adamot siguro ka bagis. Talaga siguro asaan dapay amasango. Tangay masikog ka na Alea. Agawid ka niya Pilipinas. Tasyaklat tantag trabaho. Wen agan anad ka kanayon dito, Yuan. Wen, bakit? Uray si ka. Agan anat ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen, lakay. Kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamaysam kit di timang taripato itagbalin nga anak ta Alea. Dinak pa kadanagan. Tanapigsa kang agtrabaho. Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kaya't katulungan, Bert. Sa anak namin irwam nga awan ar-aramidin na. Ag-take out takman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang nana. Anya masida ti kayat yu aya. Day taman dinengdeng kan prito abangos. Ay, mabit lang nana. Ayan tayo anak mo ngay. Asino ti mangaw-awer. Ninanang ko, nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yon dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sapay kumaatag tultuloy akastoy nana. Wana, manayunan to pay kay di ti customeryo balasang ko. At to yung tigat-gatangan yun nana. Magyaman ak, at to'y matibayad ka. Ay Wan, kumusta ngayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpamanila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobio na, nana? Saan pa'y? Busy da ka no? Duan tanak da. Ngamdi da pa'y lama panunot nagkasar. Jak manam mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo ti bagbagada. Mangan kami man, Alea. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangpot medical man. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitadwa nga anak mo Natiltil da paikit di Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami kat nga rod. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Sikapay mat. Haman, Alea. Apalan ka nga rod, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo kinibert nga asawam. Di mat, bak nang di asawam? Hay, idi ngam ita sanon, tanakabalo dun. Ha? Ape nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matlan no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko matgayam iti maiparit nga agas jay loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalaing nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagitoy anak ko, Alea. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilya na. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na. Adu kami. Anya? Iso nagkasang tinagtungtungpalan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiin na, Alea. Nakakaasi kamitan. Iso nga apalan ka, tanapintasan ti biyag yung agasawa. Kat, sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa di asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumit gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi, Alea. Sorry. Ala, lipata mo dayta. Taamin tayo mo't kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam mali tayo, maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan, Alea. Mababainak at talaga. Mala, mangpili kakit din iti sidaan nyo, tayo dasaran kayon, iti kanan nyo, Rina.
Nariknak tinalaw sa panagbabawi ti gayem ko kat na asya nakankwana, iso ano da kasapulan na nakasaganak latta amang tulong kankwana. Tauray kas jay tinapasama kiti kalabas gayem ko latta kat si dadaan naklatta amang saranay kankwana. Nagtultuloy mga ti kinasaya at ti biyag mi nga gasawa kat itaadan talo nga anak mi. Alakastan, ti gayem mo, Alea. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Ailey Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.